Hakash Pautrik mentau benai risau arhajar arpuar kinong tray contractual jangka MECL kelami pat ba biang hakapor steng sengi hakasengi long tray banyaki halor kejing sengap menti jangka sorkar ban pen urlong ya kejing dawa jang kinong tray ban pelat ya ke irir karba dang sa teng bat ban pen skem kum kinong tray bepura jangka MECL. Habai krench kilat pathai kubor kini kinong tray kilaong begini ki aha kapor bam jasngi hadu kakat sautrik bat lada kini kejengnya ki kam say so kin sepelong pat da kejengnya pat ba nadu no office tray kam ke MECL hadu sekretariat. Hakan ni kapor fi ba kini ki contractual employees mo jangka MECL paro kat ki balak ban like kiwan ang ni PC house ay ni lunch break ban panpau syahmat jaga sarkar jaga ka jingdawa ka jongki kapokong sando kalong jaga regularization ban apa ban itu iki ngalalong kumuway niki balarang ba mo ki balak ya dan benta haki unions and associations bat kumjuru nakaliang jogi contractual employees kilawan bat kilayapan jimut bat ngapu apa ni tu epi ba ngayang akan ni kapor nakamensim ke basmukhya nakabenta kini ki kumakhanyo spa tam contractual employees bat kumjuru ki home guard ke service ke bamaki kila contribute syakanik organization ki balatrai kidan kiba hadu arpu arsnem arpu waisnem arpu snem bat terter haitai jingyo ibarit jongki Andre ya kampat ke bagi tray ni shisha ya ke jing tray borba ke jongki lakadai hauslap agli air hakamit kayong lem na tengkai ya ke por lem na pek ya ke family ke jongki Andre kat boong mangiki officer ilong di bakloy banwan chakmat banyas no aktilang bani bagane ke organization kaya chakmat apa deng gijing apa deng gijing ele, apa deng gijing duna. Andre, contribution ke joki kalong kapehe lah. Dia nakaliang ke jonga, nakaliang ke jongka coalition committee ke jongi, ke si karmau, kumu vice president, tak kebas ngurit, ni appeal, Ahmad jangan ni ke sarkar MDA, Honorable Chief Minister. Minister Power, but what cabinet colleagues? Where there is a will, there is a way. But aku aban ongepi, bahalor ke regularization, ke jongki. Roadmap has already been drawn in the year 2018. Aka meeting, aka ba ngarong along a part of that. Kubuway ni officer ki represent nakaliang jangka management but kumangai ya ka kaba i power minister ila ai reply apo August house akan ni assembly beladap session ke beladap penni ya katoyo kadan ka inhaben pay ya ki legal complications segiwe ki hurdles ngangan ong hihang ni la ka sarkar kamon dan katakan legal complication ke hurdles. Namar ba hak to minutes kalalong very clear. Bala offer ki ya kata khatsan snem. Itu ke bala dap khatsan snem ke continuous service. Subject to performance ke jongki ke bekinyo ya ke internal report ke performance ke jongki nagi controlling officer. Kemud year wise kat ke bala dap ya kata khatsan snem in regularize ya ki. But the financial involvement ru kamlong kababun. But kamdan hi kata ka impact kabanlong ka massive impact at one go.
So it is a gradual kabakan niat hakaman usnem. Tengah sengo bakan ni kadik ka bakar roadmap nila de drone kabalong kabashay kabarong very clear tingi syukwa ya ka MDA government nai linglang the contractual employees of MECL but QA contractual employees ibadeh po ka state government ni QA departments mo kamara ngilong la kajong ha ngilong autonomous de ngani tho ifi golong ba power sector hi hang ni pop makhalia kani golong ka industries ka be tam ka ba ai ka job iki locals ki jongi ki bagon badru lakadan ni ka will kamut larang itrekam kum ka business utility ka techno commercial organization ngimdan jing ba kani ka corporation ka jongi kan run ak profit